Kereni kereksir sangаны сергир көрәчілебілтігер дыраба болуқтын. Бүгін сақа сатабата соқ бері бұға қолбынуға тақсар. Корат кейінігер тұрар айар мастерскайға кәлібет. Манна артан ден материалтан оңғылды бұд. Арас кейі сүрәғейін дұғатын үйердер оңғылықтар балар. Маны мастер Анна Байшева оңыр бұтам. Бері бітігер кені үйеренетчілері үлелі олар-оларын көрдір еқпет. Онына жабу артантан үлелерге кейттен қанны қачыстыбай идденерін кепсияқ бет. Үте күнінен Анна. Жа Анна. Әтәлілер жи жарықтақ кейі жоллақ болар дейлер. Маныққа ән тәхесіп сәғаны. Мен жоллақпын, наға жоллақпын. Творчестводан ратта увлекайся кыммытым, но бүтәһек 2 жыл именно ратанганнан, ровно 2 жыл болла ратанганнан интерьерге мен кашпо байыбын, әлбәқ изделия ғорабын, группалақпын, жоны өретебін. Анна, Антон, мен білер бінен арас техникандан үлелі жүрдің жи бұл мене. Папия машинынан дөлелі бітің, куклалары дағаны өреретің, оны тағынан өссі сайынын бұл сибекки олардуындан үлі яғын. Антон жа бұл аратанынан байырға ән қайдақ өктен біткені, онда қанны өрен біткені? Мен оғық ратта наға сөбілейбін сибеккені, нагалетіне сибекки үннеребін, талақ үннеребін, мас үннеребін. Оны қайдақ көрерге жонлары өретебін. Қайдақ үннерерге ыаджар свеккені қайдақ әмтирге. И папия машинан жарықтан бұтым ратты әме, трубочканнан тоже бай бұтым, плетенканы. Слоеное тесто, потом куклалары, шарнирные куклалары бәйме ғор бұтым. Творчестводан жарықтан бұтым короче ратта. Антон, жа бұл артаннан қаны өремеккені? 2 жыл нарат Новосибирскаттан артан закаста бұтым. Онна мастер-класс ютубтан атлағамын, бәйем өрбүтім кашполары. Он тукабын боллағаннан ха сөбілен үшөе баты ғор бұтетім. Сөбілен мен ратан үшөе бай біттем мен көрдөр бүтім группа бар. Ол многолетний цветы демер. Онна жонлар интерьергенлер тоспа группары дебіт. Ратан ке көте еден. Онна тығынчаттан тақса кеге бар. Онна мен консультация беребін, өретебін жону бұл мастер-класстары ұтабын. Сәп, күн бүгін көрдік бұне, анда ән бұл материалтан арас оңғығу оңырағын жи. Бұл мен илибер олыс ішігей фонарик тұтан тұрабын, көрдік бұтіне манна жа снеговик да бар, домовионықтар да барлар, онына тұқпаны мей көребіт. Оны тағынан бұл арас бұғылақ тағалақ корзиналар баллар. Әссе тұқ пари анна жа бардың сихили көрдері қонна көпсекқа. Ратанга техниката бир, плетение лозой ден. Только боллаган арахсар каркасный, без каркасный деньги. Без каркасный ден была булукошка, например. Bu подарка нахачу удобный багайманнык лентанын 16 мм дах лентан норабут. Bu маннык корзиналары горабут. Теледирге, корзина грибника ден. Манна подарку ган джабарарган ха удобный. Потом была маннык елочкалары горабут. Саңа жылга да. Билген наха мода болла. Жоннор наха бағаралар дияға домовионагы өйіқтерін. Оны болағына бұл хаңа техниканы бұламын бая бұд, маны сетканнан. Бұл оцинкованный сетка. Сетканнан каркас, оны бұл каркаска полутрубканнан бұл манның үшөй бағайы домовионық оғырды бұдды. Көрдіқті манның илиті әнге қамсыйыр емесі? Қамсыйыр, бұл манның илиті қамсыйыр. Бұл болла 2 домовионақ бұд манның әме красавчик, маннык шляпаларда, шляпкалах, bu manнык оғырылар, шляпаты ғуллар, bu manнык өйдіқ бақачқылах. Потом боллана бұл каркаска сеткаға бей маннык фонариктары оғыры бұл білін көддірдігіт, наға қырығы бұдды көстер, хаңа жылғы наға актуальный, хайын дачаға да еққығын улуссаға маннык үйінен тұрдаған наға да чүді көстер. Раттан қығама главное еден, үшігейе бұл білін гачын раттан өлі дейбіт. Главное еден кені бейхан сыл гарантия берелер бейхеқа, Тостубат, аджамат, күн отыттан өңі барбат. Бүтін тулуяр. Тулуяр, минус 5 градуска тулуяр ден бейеқа гарантия берер поставщик бұд, бейе гачынан күттілелейді. Гачына ратангатан тұлахаммыд. Бұл болағаны бәйім айбыт снеговигім, бәйім қанадағаны ютуб қадағын қандағаны соқ, бәйім бұдым каламын, бәйім аямын цинкованны сеткаттан оғырамын бұл үш сетканы қолбан. Бергехден мен сетка бұланны снеговик оғырдым.
бу маннык морковка мунулах. А так буллана каркасный дердин бу маннык кадушкалар баябыт. Бу маннык 12 литрелер бедреттен маннык тыква горабыт. Бу маннык тыква болар, ага. Бу каркаха бедре ди? Бедре. Техническое бедре. Да, строительный бедрен тлагабыт, специально кытанак багайы, бу тымныны тулуяр. Банна бор кутан бахибекке доргор. По крайней мере, мен уже 2 жылы баха туттабын маннык ратанганын байырлыбыт кашполарынан бәм дачы бар, нахачыдып тураллар. Бу каркасный, бу каркасный булланы маннык кораптары корабыт. Популярныйдар, маннык кораптар кален үйренелер, эрдә жоннор үйренелер, женщины. Тох манна хортоска да хрониканы кайын. Dia кухняга он юрдаганы даже как стеллажка маннык белье да урок кайын удобный багай маннык корзиналар баллар. Үйрәтәбит, маннык сетканнан эме корзина без каркасны үйрәтәбит. Огырабыт. Маннык грязный да бельега бастар. Он юрда урок кайын тугы багыр урок кайын манна. Овощи да урок кайын маннык корзиналарга. Отчетугар же бу техниканы хата тагына кихи жига окка туттулар арас тухалак оңгоптары оңгорон тахара берди. Онтон же бу аратан биги билер битинен 2 көрүнөк болар жи, искусственный и натуральный ден. Натуральный аратаны бу Азия дойдутугар пальма махы соран ыламбарандар оңороллар эбит. Онтон бу искусственный аратан тух составтах болари Анна. Конечно, синтетика, но поставщик под гарантиялыр, что составыгар он кие здоровьетыгар кусан химия хох, это хох главное. И главное, самое главное, натуральный ратан оттан, күнтен, оттан карыбатаккана аджаныган сен, бахбарыган сен, на арылыгы жеханада, лахтыгы жеханада. Бу ратан буллагана ардактан анныгарда турар токта болбат. Сеп онна же бу искусственный аратантан мебели эме же төһө багар кеңорон септи. Манна көрдөк бутине бу анна оңорбут олус шигей кирехлетин көрөбүт. Бу кирехлега төһөлбак аратан барда онна бу туга тимиребитти. Сайын эксперимент курдук ол бар, олым сварщик тыр, кахатыр, сварканы оғыран бербеті каркағын, и бейі пробна бәйбет оғыран көрбепет бүкірегілене. Хатаммыта, и ағаяқ мастер-класс сайын ұйтты бұд, кәленер семьянын өренбеттері, папа с дочерью, очень түргенлік, бір күннен бүпет, конечно, бұл манна 3 күн бар бұта кірелі оғырарға. Примерно расхода бир бухтага 5 кило курдук керер. Барар, то есть манна. Бу тух багайы. Төһө болар еттем бу аратана. 5 кило курдук барда манна. Төһө бөгөн бу. Бөгө булам. Кастилен уйары. Сүрбе келе уяр точно. Бебекелер бит. Хайм бу саатка жавандык мебель курдук туроран кайып. Да, конечно. Ону бу байер техникатын тухтен атты бути. Плетение лозой так и называется. Стойкатын турарабыт, он на стойканнан полумесегинен аплетайды быт. Төгөрүччү маннык бара турар. Тухтыгырахана хох просто нахабытан, потому что бу маннык байергар төгөрүччү маннык бараган. Төгөрүччү маннык эре барыккынада. Хамырахана жан бастан стойка турараган, онтон эреяган. Көрәчилер тигәр саната бит, биһибиһа халбан үгәлибит, анан ыйтылак боллакытына Макс рыбытыгар сурыйын, онна аннага бәгыт интерьергә бит вопрос кытын бери. Салгыжа барани хәбит, манна бу мастерскайга билеген үле бәгәтә бола турар, кимере корзинерер, кимере жабу кария турар каркаһын оңорор, онтан же Николай билеген туго оңора хәҗәри. Бу Николай билигин огора турар сундук, размера хетте он 5 брусога болланы 4 см, кытанах мощный бай сундук болуга. Үлелер материалы бу лента ден. Бу бир күннән, конечно, биппет үле, 2 күнелер манна каппактак болар, манна атагалар калюхелек болар, ручкалак болар. Бу основной плетение это, конечно, бастан ырахан бай, бастан стойка огырлар. Потом уже вокруг
ровно бу крегеле курдук аплетайсы гынар. Маны хата бу жоннор хундугу корбут жоннор уже делеригер любой мебели остол олоп пого уже бәйләре орор плетениялан орор кыхтак болалар. Оны амбастан хагалыр гытыр жыбы каркаһын оңордугут, онтон бу кытытыттан эриен кирен барагытта. Эриен барабыта, стой. Онтон стойка корабыт, оны ол стойка кеннеттен же бу лентатынан төгөрүтчү барар. Эриен тахара. Эриен тахара. Онтон же бу оңгогу оңорорго каннык инструменттер надалар. Көрдөк битне оны степлер дагытар быгыла. Степлер надо, бу бакарестен надо, онна молоточек, кара молоточек тахпыт, манна степлер бит үшүдүк килбетагана. Улахан манна материал надо. Электрический степлер дахпыт, жакталлар маннык степлер наха катанак чехнылар, ол электрический степлер өлек кайын. Атыланар магыннарга. Бу хабарлан манна төһөлбәк аратан барар. Где-то 3 кило, 2 кило барар. Онта гынатыгар тахардак белән төһө булан таксыры. Сынатыгар тахардак нантон где-то 3-4 тыгынча болар. Ачтыгар жеки бу материал атылган баран, бәйте төһөгар уда мөхәбәгә оңстон хеп боллага же. Салгы же бу декки эргилләби, манна же далбар хотуттар ара соңгы эми ая тута олороллар. Ануха же Ольга билигин бу тугу оңран эрери. Ольга билигин боллагана юлкага юбка горолор. Маннык юбканы огорон көрдүбүт бәбит каркас эми сетка цинкованный, удобный багая бит чепчеки ягына. Булырын юбканы огор буппут беге 6-5 литрлек тас атлахатылаха, 10 литрлек наха ягыннак болар, наха ырахан багая. Олигин бу билигин цинкованный сетканнан пробудан көрбүт хатаматы чөй байтык бу чепчеки бая ягынна. Олигин боллагана бу билигин Үләдилар Ольга. Оны бу оңгого оңрорга анттан хагалый бутту, эбетер үрдүттен хагалый бутту. Манна кара секреттер, сетка бу, конечно, бу мәккә халбырхай хогысты. Оны баннык бедре битеттен маннык ручкалар халаллар. Оны бу баннык ручканнан бие усили кынабыт. Бу билин Ольга как раз оны горалар. Усили байдыр каркагы аллараттан оны үйәттен чана сетка бу боллана хамсабат болар. Оны уже өрен баран дальше бу баннык вокруг стойка горан баран юбкаты сагалыр өрөр. Аннан тан дихибе кәсетер битигер эн эппитин жи бу аратан арас көрүннәк болар диен. Онука бу оңуктары аян тахарырга аратан канды көрүннәрен эһиби туханагаты. Вообще аратан арага ден пруток тем бар. Бу пруток тем, например, пруток бола 2-4 мм дахта размердарынан. Пруток трубка дем бар. Полумесяц тем бар, месяц тем мебельга барар. В основном он кашпогор баттар, каркасныйга была в основном полутрубка барар. Полутрубка была на рага боларыми 6-7-9 миллиметр дах болар. Онна лента, кетиппа лентаны лукошка ораллар. Арага оннук. Элбега битчи? Элбега. Онтан хаңа хагалыр кихи каннык көрүнгүнен үлелири ордугуй. Амбастан туган оруктагы. Мен сөбүлүйбүн жоңго тебин бастан хагалыргытыгар сагалан кашпоттан онна болланы хамай бу Диана, например, кашпо өрелорор. Кашпо боллагана өрөргө полутрубка, онна каркас маннык бедре надо. Маннык бедрени лабут строительныйттан онна хаяга согоробут. Бу хаяга согорорго бимбеме горобун. Маннык специально шуруповерт турар маннык туох сверло универсальный, многоступенчатый один, маннык ограничительлах. Онон бейем бу хаяга согороммун. Жоңго үйрөтебин маннык огорукка жемин. Бу маннык расширитель жем бар, пухляш огоробут. Төгөрүк, бу маннык кашпону огоролор кени билин Диана. Ровно бу бразига бутура. Бу маннык төгөрүк болар, бу бедре маннык формалакчы. Onu puhlaş boların kurduk kana bihi manlık turarabıt etednik toq. Расширитель. Kihe 5-6 dek gibi tarihte hasıda halabıt bu halatıbıt. Onu bu ilekkiyle kurduk ese kergeten berere kergeten berebe de техника tamamlık. Bu техника da toqten bolary. Плетение рост. Эми плетение. Bir плетение demek. Sebep onu bu jölер бүтүгөр bu ikkar jölөгөстөр ikki ardıların ikki ardılarga behet расстояние üstten 4 см гадлача ikki гылагыстан ene. Антан кетит кымнаккана стойкаң наха аппаяжыга и уже плетение наха рыхлый болан халар. Поэтому на кара секреттерде чем ближе чугас стойкалар болалар, тем, конечно, плетение будет более
кытанах качественный болар. Бу үрдүтүгөр жөлөр эбиппит, Обязательно үйһеттен аллара тебистеңе на одном расстоянии болохтах стойка бит бир тугунан барахтах. Онна жа биттагана мандык олус кырагыбай жа кашпо болан таксар же игер даганы урок касет, тагар даганы урок касет. Сеп, жа онтон бу далбар хотун тугунгары. Надя боллагана бу мандык туга королорор билин домовёнагы. Домовёнок боллагана мандык шляпалак болар. Мандык шляпаны оларда бут. Харага бытыга туспа, конечно, огорлар хакледенер. Бу атага туга дейби курдук Биттагана бу курдук болар ди? Да, бу эми опять же ол же бедребит ручкалар туттабыт везде. Барах паппут наханадала хабиттер. Бу манна болланы кирен ручката бу мандык. Приветушки, дейби бу мандык домовёнок бут. Каркахан кардак бутине эми тухти. Эмет сетка. Библин ох сетка на удобная бит форма горорга, потому что бутыл, мандык бесформенный боллагана мягкий багай болар. Форматын туппат олин бу мандык сетканы боламыт нахачуй обратно бут. Сеткаларын бия оңорокту битер атылахагытту. Атылахабыт, конечно, рынокка бар, магазиннарга бар. Просто форматын огорорга мен белемдибин заранее бәям огорон беребин бу мандык формаларын. Амбастан же бу үйеттен агалан баран бу курдук түһәрәбит, онтан же мандык тулатын эргитен киен баран. Да, бу как огоролор Надя. Эп, жа салгы үйренәтчиң тугоңор оларын кепси. Бу ирдекие буллагана багарбыта бәте закастаспыта телле горокун барда мухамор дете. Анын буллаганы мен бәһәкене хәбәлемнәмен бу материалны агалам бердим. Мухамор атага маган болар. Пруток 100 мм. Онна бу буллаганы шляпата кыгыл. Эми пруток эми 3 мм дах. Примерно формата бу турар, только бескаркасный болар. Бескаркасный корзина формата бу манан огором баран дальше бәте тахарам баран. Без телли мантата хокорара. Очона формата тахарам ман илан кеби ягатта. Без формы болар, бескаркасный болар. Анна, онтан же бу материалынан үлелирген кейттен канлык качество ирденери. Тут вообще, конечно, усидчивость, внимательность. А так, главное, бага ханаре бар болуган надо. Бардаккына тугу багар өрөккын сен. Кыржагастар келелер, эдердер келелер. 12 хаста оғыл бите эбетин кытта. Теңе кашпоны хагалабыттар, теңе битербиттері тебис теңе. Оғылық халбатаға бәтіттен. Наха үйрен көтен барбыттара баян бараннар кашпоны. Поэтому манна качеството денкихи бага ханатыда багарыганар надо. Онта билген жон ордуктугу хергири. Сезонна быгылах. Сайын боллаганы механар кашпоны көрдүгөлөр. Кашпо тыква, кашпо кадушка, кашпо лебеттени айбытын бәйемеме. Хайын халбах лебети ордубут. Даже бир ученицам отучча лебет огорон, кашпо лебет огорон каннык ресколага огорбута. Onun сезонный, билин как раз елка, фонарик, юбка, юбката. Наманнык бола турар. Очутугар же бу жыл кемин аксын кашпоннан аратандан үлелирге оңуктар эме улария тураллар боллага же. Улария тураллар. Би ханганы булган хебит ханган изделиялары толкуйдан бэбит придумывайдыбыт. Онна өретебит жону. Эп, манна көрдүк бутине, эми же олус интерегиней оңуктары өрө тураллар. Онуха же бу көрдүк буне кораб. Бу кораб кене болланы многофункциональный, этим уже маны тугубар уруккайын. Бу наха кыргыбай бронзовая лента, бу ханга жылга белекка огора турар лена. Бу маннык бронзовый лента 9 мм дақтан огора турар. Бу амбастан эми маскаркас оңорон баран бу эриен тахарды. Да, белем маскар, би закастыт плотник тахпыт бэбит, закастыт маскаркахан онна бу кенин чөй байтык өрө турар лена. Бу бир күнне бүтер. Хасы да сагалыбыт ки халтага ен бүтебит маннык каркаха орамыта. Сундук бут 2 күннәк үле, мастер-класс кантон болы 1 күннәңе. Эвону бу хоргота кылгыс, бу хоргота он болар эти. Онлук болар Багарар буллакына келен өйрәнне катын син бихияка өйрәтик бит. Антон бу ман хайда халгыты битер, ман эрилен калырды. Бу манны бәтигәр иҗек китер кистенер.
көстөбет бола. Бу барта үлелер Лена тугунан степлер маннык. Анна бар степлер таха. Махатинна зарядка хата. Сеп көрәчеләр битегәр саната бит, биги быһа колбану гелели турабыт, анан аннага ыйтылак боллакытна Макс сыгыры битегәр суруюң, онна жа кепсети битегәр кыттыһың. Дә антан бу дәки се хадлан истәк битенә. Елена боллаганы бу корзинаны без каркасына корзина грибника горалар, мантар лахан болар, конечно, ике түгел. Овальный формалак болар. Манна була пруток 4 мм дах барат, дно тыгар, стойка тыгар. И бу стенка тыгар болланы полутрубка 7 мм дах барар. Оны амастан алларатыттан агалы үттү бетер, үйәтиттен агалы үттү. Алатыттан бастан болланы бу түгәгәттен сагалан днотны горабыт, онтан үйә тахаран уже ручкатын кенке горабыт. Маны кукурузный листьем бар, туттабыт. Бу юбка да барыган хен тоққа да барыган сен сондукка даганы корапка даганы эме туттукка сен. Упсенан онна бу көрүң ки мандык аяр фантазиялар жогорнеме хайнарар быгылакчы. Да, конечно. На толку доллар Канада кастойканы криябын, касметini быгабын, кайдак турурабын, постоянно толку доллар Канада манна. Постоянно развивайся канал. Сәт биги бу көрәчеләр бит ыйпыттар, мастер-класска канна үйрәнек касеби онна аннаны кантан булып диптер. Мен хәзер аны потенциал телефонның эфирга бу агыз 934 606 5201 зонны потенциал. Эрен билистәхтеренә җә бу кәләннәр бу олус ишеге җырыкка үйрәнәннәр, олыкка җакка ордык тухалак боллага җип. Сәп бүлүттән бүлүттән хорибуттар Саргылана Афанасьевна Анна Петровнага үйрәнмитим диптер. Багарабын бары ишегеи өсте дә элбәх үләләре дробияны үйрәнәчен Юлияна диптер. Аратантан байыр гөренекпен олс багарабын диптер. Канна хортокка хеби диптер. Оны биге җебу Анна телефон номерын әйттем. Он бисек катен хеп. Аннан тонҗа маны хагалыр бутыгар мастер-классы келерентен амбастан билгеннерге ем болуҗи. Конечно. Бастан келләхтә Тоқтан хагалырлар. Кепсибин хайдах материал тугынан кепсибин бастан. Формулалар түңәтәбин. Маннык формуланнан маннык бу эһип, например, кашпогыт батча метре барар, батча киле барар ден этәбин, оннан өйрәтәм барабын. Мастер-класс көне баһар сырда бучна онтан киһал тагадылар. Хорагыр агыска тогыскылы ләчибит. Аллаһ битәр яхтарыгар диле җәләгәр беләм кашпоны, корзинаны, корабы җабар яхтаргар оларабыт өйрәтәбит. Сәп антан бәйәң бу материалдан эссе тугу аян оңран тахарар багана бари. Ой, багананы келбәк боллады. Тугу, ну, например, бу билеген хаңа айбыт снеговикпын. Көддөрдүм уже өрдөр үс төт күнү баһа бәйәм өрбүтим кинене. Атак блаңы элбәх интерене хос атын кашполар цилиндр ден кашполар лохаттым Аллахан маннык. Дете бирне халохан эмис сүдбе 2 сантиметрдах лазат ласпытым. Антон уличный улахан вазоннары гарары кынабын. Ал борбар дача бар бәбер ратанговый заборчык горбутым наһа сөбүләбитим. Эрге бочкалары төкөнүтен кыргыбы ратанданнан эрибитим. Анан фантазия мелбех толкуйду тонны маны думавайды бу мастер-класстарга жаңа үйрәтәбе. Сәп оннан эссе бу хас бидди мастер бете туспа бу чарда гайын боларды. Онтан же бу көрүнгө эн бен тохсаңа солу килердин. Ача бу оңуктар көрдөк несинеге бик бар, оннесе. Да мавионга бем толкуйда бит мен хадда орга бу придумывать да бит снеговига. Фонарик-таре ме бәем уже интернетка бар, но бәем уже штрихтар бин килере мин атын размеры орамын уже ме тугуре бе бүттен килере турар болламыз постоянно.
Онна қас бидди жабу мастар айының ұрар кихи туғамит итинник солы килдердіғіне сайдан улатын хер боллаға же. Конечно, оннық баға боллаға Сеп, бері бітміктенері кәлі, онуға анна бейі көрәтшілер бітігер кылгас бағахана. Бағаханан бейха кәлең, өренең, сайдың, раттан дед наға увлекательный, заразительный жилер даже бейді өрен көрбіт кихи бейха уже кәлет оралар постоянно, уже өренәтшілер дәқпет. Хаңаны тугора мен айдақпына кәленлер именно оны именно ол изделияға кәлен өренелер. Сеп, Анна мақтана бұд, бүгін біз бұлаңыт бейгі бері бітігер бейғыт айар үліғіттіғынан әкепсі әбек кетігер, өстедағаны үйіне сайда тұрың, онтан күнді көрәтшілер бітігер бағарығы әтебет, үйміт күн үтүйені ағалдың, тоспай бұд күн соргулақ болдың. Көрсек қадері.